Sibira kurunji umureba wa Tari West twakwakira omwazi ogw'eriizooba yorakabishasha tunechwe kandi twatamuna program omushaho wawe kandi omuhereza wawe ndi Olivia Kamsime. Program eji nekuchibwa ekitongore kya National Medical Stores, ekitongore kiri kuzindanizibwa kujanjaza embazi omwihanga kandi obwa hati nibakumanyisa ngu embazi bari mubagisia omararo gatari gamwe na gamwe. Erizooba tuja kuba nituganira ahashonga y'omutaano munonga obwa hati ihanga lya Uganda basire kwandutunga abantu babiri kandi barukuruga omwihanga lya Democratic Republic of Congo abino burire obwa Ebola ahomwe ajiro magara genseji kandi obwa hati amakuru ngagira ngu omuri Democratic Republic of Congo oburire obwa Ebola buriyo bw'amani ishaheji birukutandikira omuri Ituri province kandi obwa hati abantu barukika omuri Ghana batunjira burire kandi nabamwe bafire virus eje abundu bujo obwa hati inamani mingi kandi amakuru agutungire ngukanitira umukire kacemnonga ntitwaga kugira ngo tubase kuba ntongera kugamba haburire obu no kutwakubasa kubwerinda kandi no kugira ngo umihanga ritu tugume twerinzire obutosho. Mu studio zitu twine Dr. Dickson Wasasira nonda meninganiraho omwazi ogw'eriizooba. Dr. Dickson nakwakira ahambeho za Tari West TV. Webale mnonga Olivia kunyakira ha Tari West eriizooba kandi no kugamba ha kintu ningo burwire obutinize munonga nkihanga turi batahi ba Kongo haseraha n'abantu bitu tukolengana batayira tubatayira so mbwenu bana bategine ni tuntumanya ngo maybe akaba kukaza kwikaha bari munonga. So Dr. tutandikira aharubundu bujo virus ejo Ebola izirene ijana ngo no mwihangeri hine no mwako guyatuteganise mu Kongo bwa hati Uganda tubasize kuba tujurwanisa wade no bwabize barukuruga omwihangeri ya Democratic Republic of Congo onkantureba negumane jira variant ateje nibageta bundu bujo virus mutaze ngo erigire Uganda so ebintu ebi namnonge ekikwatagire na variants ezinzira bozita kugira ngo oburire bugumana bwija bwijo mufoma tendijo over mnonga Olivia so Ebola eine emiringo mingi konka ekumanywa hati n'emiringo mukaga so ine miringo mukaga twine Ebola Zaire twine Ebola bundi buryo Ebola Sudan then there is Bombali yamaze kuteganisa aba Sierra Leone Tai na nezindi so twine miringo nkamukaga konko muryezo ezitize kuteganisa ni Ebola Zaire na Ebola bundi buryo agama zina nizigihankahe nikirugirira hibamanize kugireba. Okay, so ninye nango ishanizo lebe ngo kutokuba twine mbuzi twine meza za mushere twine zikwiragura twine za mutale konke yo kubanza kureba embuzi yagane iragura bakagireba mbara bakageta mbara ya mutare bakagireba isingiro bakageta isingiro konkazo naziriki ziriye mbuzi cyama nsango kuba rirebe mbuzi ya mutare bakacanga jinja baryageta Ebola mbara ako kwanza kugireba nkahe mbara so nibazeterera amazina kurugirira ahibabandize okuzishanga so hatije baneteganisa abantu ahitugambira Ebola bundi buryo bakabanza kugireba bundi buryo type ejo eboneteganisa abantu ikinde kira gukora kandi kiri important kugira ngo tuzimanye tizino okwita kukwingana okay ekusinga yo kwita abantu speed kandi mononga ne Ebola Zaire yaragaro mu bantu abantu ikuma byakwata mwendani bafa. Okay, kandi tuhaza hali Ebola bundi buryo eje itukureba najangwa at least nafa abantu batana hali 10 cyama nsango bamwe bakira no twagira abantu 10 abakwatwa Ebola bundi buryo batano ibine chance zo kukira batano batekwa kugira batekwa kufa konga twaza Ebola Zaire for example abantu 10 bakwatwa Ebola Zaire then omwe nkani wakugira niba kubasa au kukira so nico kirungi kugira ngo tuzumanye kandi nico baziheriraga amazina so mwene nkahati Ebola bundi buryo eji ebarukireho nko kwagamba twine cases ibirorede mu Uganda hanoya then Eastern Congo zo cases kanyire haro outbreak ya mane aho ntumanya ngo kwera akwata abantu 10 at least batanu bagira nibaza kufa batanu barakire so Dr. umuriye cyonye ndatugumizemo
twareba obwire bwa COVID-19 tujwara mask bakugira ngo neraba umuyaga. What is the form of transmission ukurga muntu kuzandijo Ebola niturra neta kurwa muntu umwe ikaza muntu ndijo? Okay, so Ebola icyo kubanza cyabiona no manyangu ni virus. Uburwire bwa virus no burwire nka sanyiga COVID, HIV then na Ebola. Ni buletwa akakuka kitweta virus age go kutahera umuntu teine mbazi. Okay, teine mbazi itwo kutamba kwitu no yamba magaraga kugira ngo gabase kujerwanisiza konka tino mbazo go kubasa kujita. Kandi Ebola specifically ntumanya ngo netura umbikoko ebyo mwihamba. Tukizere kucumanya munonga ngo nerwo mu fruit bats obucurama. I think amwe no beta obuwundu obucurama ebibaka ebe bikutura umiti ebikushobora bwamara kwira. So omwenwe Ebola ekutura konka kwe kumara omwe eruga omujebyo ebinyamishwa eza omu nchende empundu na nezi ezinde. So okwerugayo eje tahirira abantu bagira okuba kwatagana n'enyama y'ebyo bikoko. So nekira kutandikira omubantu abakurya enchende empundu na nachi ninga ene wild meat enyama eyo muchaka hati eje tahirira omubantu. Omujebe bikoko nekira kutaleta buzumunonga ekikoko njachijine nkakitinisho ngakutambura kunka ko kujaye ko mubantu ereto buzibu etandika kubita. So okurugombe bikoko kuzo mubantu nekira kutambura kurugira omunyama ninga contact neshagama yebye bikoko. Kwe kam omubantu then okurugama muntu kuzahandijo nekira kuba neretwa contact yo bantu yo muntu direct ra muntu rwire ninga fluids zeye. So nimbasa kuba ntabugana muntu ine Ebola konka nabugana amachwantige nabugane tutuye nabugane byatanaka ninge biyirukana ninge shagamaye ino kunajikwata. So direct contact nabantu mwabumbatirana mwayakorana. Okay, konka nabo kotambuye no muntu kongo kagwanka habintu byamara kushohoza then Ebola nebasa kutahirira. Ichamane chimwe nango abaleba tayari West Bet yeza hadiye cyo no kugira ngo Ebola teri nka senyiga omuntu yayesyamura omumwanya ogu nobone ondije yo kwijawe shahe mwibiri akajisa nagirata ne mutahirira konka Ebola te kucira kugendera omukwisya. Nico tukugira nico kurebana na Ministry of Health teri kugamba hari mask nke bya COVID na senyiga kurekeri kuja mutakara mukanya mutakabombatirana. Akakoka ka senyiga ni kamaro bwire bwinji katali mu muntu kahurire kusinga Ebola yamara kushohora umudakika njene bazireta ne yafire. So nico tukugira ngo wera kuza kujerinda okubumbatirana kuramukanya ebyo tubireke konka nco rebe tutagambira hari za mask. Nibajamu basa kutamburana na muntu nko moto ko mwisa kuza kunga etakakwata tewamuika. Yes. So Dr. Murgecho tureba abantu babiri bakatambura barga Kongo mpaka Kampala. Nibasa abantu amwe basa ko batararebere bakacimanya ngo ntabara kugenda nabo nangwa naye mbabatasi mbase zinarisho kubatambwira ahi barabire hona ngwine ubone rubona. So Umurgecho nyitwenda kumanya ale signs narisho kumanya so bwakare ubwo muntu yagakwapa bwiro bwo kubanduzaho kanana signs zamuhera bakumango ubwo muntu kwenyine abasa kubaye no burire bwa Ebola. Nko kuturareba habumanyiso bwa Ebola umukubanzo ubumanyiso bwa Ebola ni baburi nko bwa butosha oburwire obutukukira kurwara umushwija typhoid na nebindi konka ko bukumara hato ubumanyiso obuku defining ningo buri specifically Ebola bushohora bwa nyuma. So ababarwire bitu abarugire Kongo bakije hano mu Uganda kurondo bujajabi icyo nacyo nico kwesimisa ntimaza ngo tuyine ubujajabi burunje kusinga Kongo. Ni baba izire bari kuraguze bindi ni bahura batarije kandi bamanya maybe ubuhereza ati barabushange Eastern Congo uko hibabene baruga. So umuntu yani aine Ebola nabanza yakwato burwire nko bwa butosha nko kuturareba habumanyiso. So no botakucumanya nabo bakaba bari kuraguze abasoya. So umuntu owakwatwa Ebola ninga oyatahirira science neruka ngo at least nabasa kumarana ne sandi 21 days atakagize ubonero butandike omusande yakashatu mbweno. Okay, ne sandi ibiri ndizowane yo kubanza utine shonga omusande yakashatu butandika bwije. So nico bakugira ngo wagira kuwa kwatagana no muntu oine Ebola
then twine kubika ku malesande zingahi at least 3 ebirabiri na kimwe esande 3 wotakagizire bumanyiso tukule kuro zombi yawe konka ntumango musande ya kashatu yo kubanza ya kabino basako burije umuya kashatu gireta itandike kurebeka so ecabantu bine kwerinda kandi bakamanya na no mushoyeji no kugira ngo Ebola no basa kujirwara umarine sande 2 no kuri then yamara itandike hanyuma y'esande 2 konka warenze sande ya kashatu chances zo kutagira ubonero ningo kurwara Ebola ziri hanze munonga kandi ya hamuheru ubonero bwa hamuheru okay ubwa kwereka yeah so again maybe kwenda kugaruka henyuma kace ubonero bwa butosho bunani ngambaho no bwa nibwijanka ubumanyiso bwa butosha bwo mushwija abantu abakurwara pneumonia abantu abakurwara diarrhea typhoid because Ebola yo neijana no murro okay echo kubanza no murro okupipa so umuntu naza kugira fever konka entanisa yo murro gwa Ebola niguba gurya higuru munonga so ntubantu tureba temperature ya 40 malaria ni bedi mu 38 konka Ebola neza kutoa 40 ubwo muntu wa Ebola na hwa speed umuntu wakwatera izoba nyinshi akarita kubasa kweyimusi izobe ryakora taho ni bubanza bamukwatirira kuza kurya ninga kushitama so ogomurro na no kupipa okwamani niyo sign yo kubanza konkiwe no cumanyangu abantu abitu nayaze ngo arwira umushije ngo aho biroro uribwe nsiri ngo mereka apana dono yes so hati kutukurugaho tuzahacinde kiba kweta diarrhea and vomiting omuntu okubaine Ebola natandikana no kwirukana na no kutanaka hati ijuka ngo nagamba ngo mutayi no murro mwinji tayine manta kubasa no kweyimusi hatatandika kwirukana no kutanaka ahwera mu kimwe twazo mu 2025 ubwo muntu wa Ebola natakubasa no kweyimusi no kuriya natakubasa kwerisa amani gabagariga mace munonga twija twazo mu wiki ya kabiri nibwo tukukira kushanga mechi tweta ngo organ failure okay organ failure ibicweke bimwe byanga nk'ikitigu kirabo mwakore mirimo yacu hataho na bleeding ningo kujwa niho kukira kwijira ushanga umuntu yaje umunyindo ushanga yaje umukanwa umisho ikiyayirukana mu eshagama buri hamwe ho natanga kuretwa mu eshagama abantu abinji na wera abashahu abamwe batamanyirire Ebola niho bakucumanyira ngo ningo gumuntu zirata ubwijuka bamuragurira ku malesande bamuragurira ku malesande batwire ne bamozya abanyabuzare ne bamulisa imwe mu kireba 2 days atakafire ngo igishimiko eriki Ebola so akabikayo no kugira ngo ubumanyiso bwo bwamuheru ubwo kujwa na no kwirukana kwera kimamani na confusion no musho mutakwasa no atakumanya n'ibimugamba ni bwija late hamuhera umbaho late signs so niko kabikayo because cases zo kubanza abantu babanzaga bazitambira nka malaria na nabashaho batandika kumucebera batine gloves bagira bata konka kimara kimanywa bwaje ishaheje no hari ya kabi kandi n'umuntu twine kwetwara tsitana mnungu mbwiro bwa Ebola no hari at risk kurwara uburuyire bwa Ebola okay so buri muntu wena ufacha kubona umuntu interactinga ningo kafuna contact na no muntu ineki Ebola obori muto obori mukuru obori yo murwire obori healthy Ebola yo negireta ne kwata kandi ikuteka hands konka abantu abo kubanza bina katezo kahango kufuna Ebola hati nabantu abakora emirime yo kutambura okay twina abantu abo kushanga ngo mukasheshe yabari Kampala omwaza ali mubende nyincha karum kashesha ari rukunjiri ari Kabale arara hano umbiro bibiri yakavaringa districts nkishatu nobo ine chance mpango zo kutomera umuntu obirali contact already ine problem konga atakamanyirwe so of course ijo ni category yo kubanza ya risk especially hato mu case jeiturum abantu bari border ya Congo right now Kanungu Kabale Raine Diona Kasese Raine yona nibabari hakatezo ko kufuna Ebola because abantu nibaturane barabanaho bodaho okay so no basa kufuna Ebola now ninyendangu ndenge hwacabo wambuza then nshobora abantu abakutuleba ni bantu cyabari hakatezo ko kwitwa Ebola so twena turi hakatezo ko kwatwa Ebola kunga kwe kumara kutupata arabakukira
then haraba kufa so nibahyabo icyo kubanza cyabyo n'abantu abo kushanga binamani make so abana amani make ninza haro immunity iro immunity already oyino burwiro mu magara abantu abashukari abantu aba pressure abakokoka HIV abakuryo mbazi buri zoba abana hamwe n'abantu abakuru abakurenga imyaka 5 amagara gabo ni gagata kubasa kubase mbereze zinagambo zo kushanga ino murro gwa makomyana no irukana no tanaka kubikuzaho amagara gajagata garekura gagenda so abona binakatezo akamani okufuna of course okufa ninga kwitwa Ebola generally system ninga health system obuherezo bukuba buli hihi nibwo bukudeterminingana na obumbantu baza kufa hakira bangahe ninga hafa bangahe ninga hakira bangahe so kutukuzanka amarwaro na nabashaho okay for example korabe wayirukana emyonyo yakomagara irirwaro lyine ombazi go kutekamo emyonyo kagarukamo okay korabe no yirukana pressure yashuma ntwenda kuteka mechupa 20 ziruho ninga twakutamisha tuzahwayo ko kutanika ku bleedinga twagira ngo twaza kuhereza eshagama can we get blood ninga nzo kumarebero bibiri tukurondesha gameza zireta etabonekire kutukufuna abarwire mukaga ba Ebola bari yaho abitanda can we get 5 ntwaza ubona abanasi 5 boko barara ninga tuyinomwe okay so ejo ni system burden ekwijeka ekadetermininga abantu abagira bata abakira so abantu abari hakatezo ko kwita Ebola n'abantu bakabari yo mwanya ogwino buhereza obutayikire ubwiro butwaza ahanshunga ya contact sayinani ngama ahabwenci neco mugasho mnonga Ministry of Health ngoko yamba tugambira kurabira umbashaho kweka ngo ba tracing contacts zone abantu abasikwa mbahika hihi nabo bona abashire hihi na nabo bantu bona abantu babarabo ababibi n'uburire bwa Ebola so tuine ekinda kiba kweta contact. How do they qualify contact? No muntu ohikire hihi ninga arwize omurwire oine case ya Ebola. So ohikire hihi ndumasa nka family for example. Ningo muntu be namureberera bakuza kwata Ebola. Okay? Ningo muntu muhandolingire obana ba transport nache. So izo nizo tukugira ni contacts. Tukugira ngo abantu abo mu cyaro ngo ni contacts ningo wakuterire se mungu ni contacts no abantu abakwa bahikire hihi. So chine omugasho munonga okuronda buli muntu ine contact bakama isolatinga because nigwe muhanda gumwe gutukurabiramo ku controllinga Ebola kugira ngo taruga muntu okuzahandijo ahabwaci ikina nagambireho twino kushanga ngo ogo muntu wa kwatwa Ebola naza kumara even up to 3 weeks esahandishatu obumanyiso butakashohwire konka obumanyiso bwo kubanza bwija omutwe senyiga umurro ubwija then naba najijwanze nagihereza abandi najongerayo konka etakamanyirwe so abantu bahiteko mu quarantine ninga kuba isolatinga kugira ngo obumanyiso bwo kubanza ko burayije twike tumucebera tukonfirming atakagihire abandi kandi nkengenderwa of course zinanagambireho eyo kubanza kurebeka ngo twayirinda Ebola kurwa muntu kuzahandijo no kurango abantu bajwanze n'abantu abarwire so nico tukolera icyo twita ngo isolation o quarantine y'abantu of course tuinemuna nebindi nka so muntu kwa kubali isolated then kituyamba kugira ngo Ebola yatandika bati tukayika twamanya ngo niyo then batandika kumutambira bukirikale atakahikire hali because omuntu wagira mu already zoba atakirukina atakagira ukatanko kamutambira ubwo nabasa kucira kusingo muntu owumwahikaho yatangiye kwirukana ari collapsed ainena no kujwa ubwo naguma kutambira so nico tukubasa nico cyakuba isolate njya kumara esande 3 ninge birabiri na chumwe muri eco buriro bwa Ebola tubasa kurebeka ngo twaburinda buto bitajanjara na mnonga umwihanga ryitu bikwatagine no kugira ngo inyonko muntu base kwerinda ubutakwata Ebola kana nabo bona byirukwataho abashaho nawo nabantu bo butosha kugira ngo tugirinde takajanjara umwihanga rito okay nekibuzo kironje munonga kandi njya ngo twatutseme no kubanza kugambaho ahabo kuba Ebola
hati burugwire bwa butosha. Okay, so tokabo ryaho hati naho ikesero tininyirinda Ebola chonka ntuterera abantu muranga ngo kesi yo kubanza yamara kumanywa twajihurira ngo kuba tugambire then no kutandika okwerinda munonga okurugirira ha family omucharo na institutions nga Tayari West. So echo kubanza chabyona at an individual level no kugira ngo hati oyiyeho orutayayo orutakwetako twagambire ngo twatagambire ngo abantu bari yakatezo n'abantu bakutambura munonga hati kutentumangu twinebora then batakushanga Kampala tinogire kureba ojire kuramusi abantu alembaga ya munywani wakazi ni wawe ya munywani wakazi ni wawe nayo nonda ngo gizemo mbwenu ebintu bikora nk'Abafrika n'Abanya-Uganda konkaro Ebola twinekora ntwajya tuta. So number 1 no kwerinda unnecessary travel okutambura kutakwetago. Echa kabiri ate family level ntutekateka ngo abantu abingi of course no mu kubona umujenyi kabe ni bakuba kaleki mbe mwine ka sanitizaho mbe mwina mizigo ko nabe ngaro utakamura mukize atakizire ngo akwata ameza zanyu nacabanza girata sanitizing anabe ngaro. Abafrika bakunda kubumbatira na hugging haga so izo ntubasa kuzibika babanze baje ngo Uganda iri free Ebola. Okay, so hati ntwakorana tutujata tutambura tuza umucindi. Then ahacharo echa abantu bashemeye gukora echo kubanza no kureka ngo baba vigilant bahurira umuntu uri kubi. Okay, I know manyiso bunagamba hwaha ari kubi no buyo kubali neighbor no kumanyisa authorities bakakonka nanka I know bumanyiso ngo bunarebere Dr. kugamba ha TV Tayari West. So ninga ine Ebola kumuku suspectinga Ebola no buko bumbigambo then government neizira maho na hati bamutwara bamuteka umucenje cyo mu irwaro. Okay, na nimwe baza kumureba bareka mwaba bace ebintu tandika kubyogesa gloves wori yo muntu kumureberera umushaho waza kumureba areka ngo ine mask at least ine gloves mpaka hisampera agireta eraije. So abantu b'umucaro nabo bashemeye kwani batahamani kureka ngo abantu abino bumanyiso obukuteka tekunka Ebola baba reportinga. Now omu West Africa Sierra Leone obwo abantu bafa bakenda kwaho naguru hano nabundi buryo hakaba hari membera ezo kushanga abantu bakugira ngo ubwo muntu yarwara Ebola mutaka mutwara mu treatment center nimo mutarigira mutari mureba ngo wa mutoro ndatachi mureba hati ojiro bumanyiso bagenda bakushereka batandika kureberera wocenge ngo tubakwenda ngo kutware ngahi kurahi bakora gorira abandi batandika kucwera mu mazo gwa butosha ogwe kishaka ucifa bakwezikira izo family zona zikaziho bona bakabaho. So ejo rukundo nje nangu ejo rukundo no kugicendeza nobuwo kuba odyo muntu nkwasireho munonga wagira umanyiso bwa Ebola umurro gwa higuru kwirukana kutanaka toine malaria toine ki okusinga munongo omurembe nkogo gutukuma ngo turi yakatezo then nyine ku reporting bakutumwirwara umucenje cyawe babanze batugambire yabetara Ebola tubone kwija okukuleberera obwa hati kandi kampani na munongo mne bwatari wose wasakubana umanya obumanyiso buri kubanza kureberwaho na munongo muntu yabayine oburiro bwa Ebola na obumanyiso obwa hamhero nibyinje munongo bitishine gamba buriro bwa Ebola konkato ikirize tukusiburaha kandi twendeze ekiro kirungi aba program omushaho wawe nabandi Olivia Kamsime ni Dr. Dickson wasasara ku Rugama Medical Center kandi turuganira aburire obwa Ebola reka turebane wiki erikwija kandi utakayebwa program eji ni kuchibwaho ekitongore ekya National Medical Stores ekirukujinanzibwa kujanja zembazi omwihangariyo narebeka ngo waza website ya National Medical Stores wamanye mbazi okwe kutambara omucyanga cyawe barare kurunji program y'umshaho wawe yabane kuchibwaho National Medical Stores. Bino bintamye kene nawe bwante walisanyi
Geri mpewa kazero kombucha drink. Bumlan, akuja chako. Leta. Kakane buli mwagenda kufuna. Nabano rena sange neda kachiri bashiti. Gwengera kuwa kazero kombucha, gwengera kuwa kazero tawata. Nawe kwata. Gotumanyi mbuno bana bande myaka musanvu. Myaka musanvu bedu ngabali mu business. Kali buli mungenda mu myaka tumakwata. Beno bikoredwa aba Jonathan and Frank Investments abawongozi ba People's Choice Quality Award 2025 bakuletedde ne kazero drink and win promotion eranga kyosanga mukasanikira kyowangula buno kazero tewali kikuwangula. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Yeah, yeah. Omuliro nguulira muli mumutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata. Enendungu ya kusabula. Mikono juu. Free of fire, free of fire, free of fire. Bonga na Tayari West, Kanyakigezi FN, Tayari West, Wonders, hamwe na MTN, tuliyo ntwije omukyanga kyawe. Ebirabi na mwenda byokuwa kataano omwaka ogwo tuliyo mu katale Mwanjari omuli Kabale. Otaferwa kuhangula ebirabo nyamuhango okuruga mu MTN na Tayari West. Ogwe tukuletire empangare eziri kunyanya ennyugunyu ba DJ ba MC bamani leero tushuma mulumo Nalisa Lounge. Otaferwa omutezi w'amarapu nayirukanga ha Bugoma Truce 256 na n'omwana w'omuka Safakti Zamani Phantom DJ Lisa MC DJ Alan n'abandi benji. Ebyona bisagicurwe MTN hamwe na Tayari West Television. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, you dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, Crafted from Wonder Class. Your sassy and classy presenter, welcome your daughter. You can also welcome the people aboard. You can send your night greetings. You can request for a genre that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into the purity moment of the yesterday. That's going to be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the husbands exiting south, but it happens. Always here for you. We love it to Thursday, 9 p.m. till midnight. And of course, with Cruise Looking John, dedicated, entertaining, till we are out of here. This is 104.5 Kanyakigezi FM. We are your #1 favorite station. Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe by'obutegeki ebyamagara eby'obwegese n'emiturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buri wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko nguhina itafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinja. Otaferwa aha Tayari West. Gogo mutumbo gwabanza kwimuka guriyo gwerisho toragu harvesting ntwiza tugaruka tugushara ocheza gushara no gushaje kurenga tuwagutahiza muri yo mu nkonya hanso inkonya yagwe tuwajita ogaruko ogu destroying ecosystem hagati gutakaza tugogaruko koraki ogwita kugira ngo gutakoraki
gutamera gutagumiza mu gukakora hato go mutumba go gonka gwagoro gumwe konka boja ngo wagwitara muri yo munkonya to wagushika hansi munkonya hata nagwo bwarka goreta ki go gonka bwarka goreta abana kubanga nagwo koka gutwa kagubyara ngugwana gukuzara hatkari yakakonya kareta hoki ekichen kan kaita habana mukaga kuzaha abana nkikume na batanu akogu konyene hato burkombe mwe waje himitumba 3 na mukaga katugire ngo waboine ezi yakombozi chikumeza wabe oine mitumba chikume yabe nonda ko byara noza kwata zi yakombozi 10 oteke heje mitumba 3 na mukaga yuha kombe motezemu nokwesha ngo ine mitumba 13 na rukaga umurundo gumu Mukakari tambukizo baryawe na program